Hlekana yingiseri umnganalo FM nokuhlekanisa kolonga ngiselaistishe shoko eka hlekana sikrana mtheno ngothumela thentsene kuphela ura yakho memberi kesini monke msabana ahlulani fanul magaisa Khalanga Pat Mathebula ngwana rismat wa jimo sithango mashingiltano sitshejana makunale wandandazi mingisero mina kuramba kolonga ngiselaistishe shoko Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na wikuma audio streaming yamkanalo fm.co.za nokoroko Afrika wa Vulavula ntero umela swete Tinyiko Morgan Shivambu ifama sunga kufika ka hafu kuphela awara ya nhlekani wa siku ra namuntlha yingiseri wa mina mahungu ya tele lawa hinga kungwata ku va hi bula awo eka nhlekano wa siku ra namuntlha ku katsa na timhaka leti ti khumbaka leswi swi ngele ku vulavuriweni hi holobye wa swa timali holobye Titomboweni lava va ngele ku vulavuleni sweswiwani va vulavula hi timhaka ta nseketelo ku ya hi laha wu paluxiweke hakona kumbe wu ringanyetiweke hakona hi president mi ta tsundzuka ku president va kombisile ku na swiyenge swo tala leswi swi nga ta va swi kha swi pfuniwa hi nkarhi lowuwani se va le ku nyikeni mbulavulo lowu kumbexani hi ku famba ka siku kumbe mundzuku hi nga ta nghena eka wona hi lava ku twisisa kwantswa ntema na xandla xa holobye ve le ku yingiseleni ku na vo loko hi kuma nkarhi hi bula na vona mundzuku va hi byela ku kahle peri ku ya endleka yini loko swi ta ka timhaka leti ta mpfuneto loko swi ta ka timhaka ta mpfuneto wa swa timali hi ndlela leyi ku na sekhula leyi yi nga huma yi tikomba kongeti van'wana vanhu va yi hlayili kambe van'wana a va yi twisisanga kahle se hi lava ku ta ku va ndyawulo va yi basisa hi ta kota ku yi twa kahle sekhula leyi yi vulavula yini hi ndlela leyi hi ka hi nga rivali ku na muthori na muthoriwa xana muthori a nga na matimba ku sirhelela ntirho wa yena hi ndlela yeleyo ke hi leswi kumbexana ni nga vutisaka na wena tanihi muyingiseri ku leswi ni nge vuli mina loko no va ni ri na feme ku family ya mina leyi ni lava ntsena lava va nga sawutisiwa ni nge vuli sweswo loko ni nga vuli hikokwalaho ka yini ni nga vuli sweswo swa muxaka wolowo se hi ta va ka hi bula na tatana Elijah Mhlanga sweswiwani hi twa ku va ri yini mhaka yoleyo kahle sekhula leyi yi ri yini hi ndlela yoleyo kusuka kwalano hi ta va ka hi bula na va PSA va hi byela hi timhaka ta ku engeteriwa ka muholo ku tanihi nhlangano wa vatirhi va enetisekake hi xiboho kumbe hi ku engeteriwa loku ka muholo hi ndlela yoleyo hi bula na tatana Mhlanga ndaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa Vulavula hi sweswo miyingiseri umnganalo FM 12 timinete ku bela ura ya 12 mani amukela tatana Elijah Mhlanga nhlekani Khalanga isota n'wina na vayingiseri mi pfukile hi valava ngomwe hi pfukile mani a hi sunguleni laha ka ku vhiki leri i vhiki ro sungula loko swikolo swi pfurile mi vone yini tanihi ndzawulo hi ku pfula ka swikolo a ku za ku va na nchumu xo chavisa lexi hi nga vulavulaka hi xona swilo swi famba kahle vana va le swikolweni mathicara ma le swikolweni tidyondzo ti yisa mahlweni mhaka leya ya ku va vadyondzi va tlhelela hinkwavo ya ha tiya vhiki leri taka lava ka a ku cinca nchumu va ti-primary school va tlhelela swikolweni a hi languteni ka mhaka leyi yi nga fika ya ku mi humese sekhula swi twa longeti a hi le ku twisisekeni kahle sekhula leyi kahle yi ri yini sekhula sekhula yi na nxaxamelo wa magoza lawa hi nga ta ma teka ku pfuna mathicara lawa va tsandzekeke kumbe lava va nga naveriki ku kuma nsawutiso wa yona coronavirus yi pfuna ti-principal tinhloko ta swikolo na vona mathicara lava khumbekaka ku ri va tiva ku ri hi swihi leswi nga ta humelela endzhaku ka loko va ta va va ti humelele handle ku ri vona a va kumanga vaccine so hi sweleswo a ku na nsindziso wa ku a va yisi mahlweni a va yi va kuma nsawutiso a ku na nxungeto lowu nga kona eka ntirho wa vona swa hi hlamarisanyana loko hi van'wani va swi hlaye hi ndlela yeleyo loko mi ku a ku na nxungeto ka ntirho wa vona mi vula yini mi vula ku loko munhu a nga sawutisangi kumbe a langi ku ka a nga sawutisiwi wa ha tlhe a vula ku ni la ku tirha ni ri kaya kumbe yini na swin'wana swo taniya a swi le ka yena wena ntsena lexi xikulu hi xi lavaka ka wena ku ri loko u nga kumanga vaccine xikongomelonkulu xa wena hi xihi lexi lexi u lavaka ku xi tirhisa ku ti sirhelela ka yona coronavirus ka lava ku tiva ku ri hi tihi tindlela leti u nga ta ti tirhisa wena ku ti sirhelela ka yona kambe lexikulu hi lava ku tiva ku ri xivangelo xa kona hi xihi hikwalaho ka yini wena u nga kumanga ku sawutisiwa hikuva ha swi tiva ku ri ku na swivangelo swo hambanahambana kambe hina hi lava ku twa hi wena ku ri wena i ncini leswi swi endlaka u tikuma u nga sawutisiwanga
minkarhi ya ku tala loko hi vulavula na n'wina tatana Mhlanga mi tatwa hi ku loko hi mi tshahela yin'wana ya mihlangano ya vatirhi mi ku i nhlangano wutsongo walowo a ni lava ku kamba la ka ku vanhu lava hi vulavulaka hi vona va tele ku fika kwihi hi nga za ku hi pandla nhloko ku fika laha vatsongo ngopfu vatsongo ngopfu tsundzukani Khalanga ku loko hi ta vulavula hi yona mhaka leyi ka n'hweti leyi hundzeke hi te ku na 582,000 wa vona lava va nga le ka ndzawulo lava vhele a hi ri na database ya vona ku ri va fanele va kuma yona vaccine leyi loko hi ta va hi pfala ximfumo pfhumba leri ra vusawutisa vatirhi va le ka department hi kuma ku ri ku na 517,000 ya vona lava nga kuma vaccine endzhaku ka sweleswo ku na van'wani vo tala lava va ti humeseleke handle va ku heyi na hina a hi kanakana kambe sweswi se ha hi tsakela vaccine hi nga swi endlisa ku yini tanihileswi mi pfaleke hi kotake ku va pfuna ku ri na yona va yi kumi leswi vulakake ku ri eka nkarhi lowu nga le ka wona ka siku lera namuntlha enhlayo leyi yi le henhla swinene ya lava se va yi kumeke vaccine leyi so a hi tshembi ku ku ta va ntirho lowukulu lowu nga endlaka hi tikuma hi juluka hi julukisa hi mhaka ya swona leswi ku nhlayo ya vona yi le hansi a hi tshembi ku ri ku ta va na ku kavanyeteka ni le swikolweni a hi hetseleni tatana Mhlanga n'wina tanihi ndzawulo mina matimba yo fika kwihi tanihi muthori ku teka xiboho ku laha ka hina hi lava va nga ka xiyimo xa muxaka lowu hina hi na matimba ni ntirho wo endla ku ri entirhweni ku na vuhlayiseki lava hi va tirhaka ka hina hi te eka vona swin'wana leswi hi swi endlaka ku tisa vuhlayiseki entirhweni hi yona vaccination program hi kombeleke ku ri hinkwenu mi famba mi ya kuma vaccination leyi nga ta mi pfuna ku ri mi sirheleleka eka yona coronavirus so loko un'wana a ku yena a nga yi lavi swi ta lava a hi hlamusela ku ri hi tihi tindlela ta yena leti a nga na tona leti nga ta endla ku ri a sirheleleka yena ni vatirhikulori kumbe vatirhikulori va yena va kota ku sirheleleka eka yena hi ku lexi nga xi laveki hi ku van'wani va tikuma va chava ku tirha na munhu leyi a tiviwaka ku ri a nga vaccinetiwanga so leswi swi ta endla ku ri entirhweni swilo swi nga tshamiseki vona loko se vo tana xivilele sweleswo ku ri a va tsakeri ku tirha na munhu kumbe vanhu lava nga ka va nga kumi vaccine swi ta hi karhata hi ku loko xitalo xa vona va yi kumile swa boha ku ri na vona hi va sirhelela eka lava nga ka va nga yi kumi hi swona ke leswi endlaka hi ku hi ta lava ku tshama hansi hi twisisa ku ri swivangelonkulu hi swihi loko se va ta va hi hlamuserile hi kuma ku ri swivangelo leswi a hi xa mavabyi lava a nga na wona ko va swin'wana swa ripfumelo ni swin'wana leswi a nga taka na swona hi ta tisa counselor loyi a nga ta fika tshama na yena a kota ku burisana na yena hi kota ku twisisa ku ri swo yini leswi swi endlaka ku a nga kumi ku sawutisa loko hina hi vona ku ri wona nchumu lowu nga ta hi pfuna hinkwerhu tatana Mhlanga khensa swinene hlayisekani va na siku lerinene a swi vetandeka n'wina inkomu tatana Elijah Mhlanga lava hi bula na vona mingisero Umngana Lona FM ka hi languteka timhaka teto n'wina vadyondzisi mi ri yini mi tiva van'wani ku na lavan'we tanihi vadyondzisi mi ngeti a mi ti ngheni timhaka leta nsawutisi hi byeleni hi kota ku swi tiva hi kota ku tiva ku pfhumba leri ri fambe ku fika kwihi ri kavanyeteke ku fika kwihi kumbe ri khumbe vanhu ku fika kwihi hi ndlela yaleyo a hi buleni na nkulukumba Reuben Malika lava hi bulaka na vona sweswiwani leswi ni ta ku hi bula na vona hi la ku langutaka ku ngeteriwa ka muholo ka vatirhela mfumo n'wina mi ri yini tanihi vatirhela mfumo ku na mihlangano leyi nga sayinangiku mpfumelelano lowuwani hi ndlela yaleyo swi vula yini swoswoleswo nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula sweswo mingisero Umngana Lona FM 20 minute kupela awara ya 12 mi ri yini n'we a hi mi tweni na n'we hi twa hi le ka 015-297-1855 timhaka leta nsawutisi leti a ni kha ni languta ka swin'wana swa swihangalasi swa mahungu la DJ tirhaka kumbe ni ri la ku endla ntirho hi ku hela ka lembe ntirho lowani loko no wundla ku ta nghena ntsena lava nga vaccinatiwa se swi vula yini leswi hi ndlela yaleyo MC Clifford u tsale ka Twitter aku president va vaccine a yi bohi mara Elijah Mhlanga va ri vadyondzisi va fanele va humesela ku ri hikokwalaho ka yini va tsan'wa vaccine a yi bohi munhu u ta fanela u na timfanelo to ala loko ku ri ku i na timfanelo to ala MC Clifford mi ri yini
i vanhu lava va tirhaka na yena mirhi yini hi loko ya ku ni nge koti ku ta ntirhweni hi mhaka ya ku ni chava xitsongwatsongwana ni pfuneni ku hundza kwala na hi amukeleni but Reuben Malika va vulavulela PSA yi twa ku vo va ri yini hi timhaka leti ta ku ta muholo lowu nga sayiniwa hi ndlela leyo ku ya emahlweni. Tatana Malika, good afternoon and welcome to Mngana London FM. Good afternoon, Prophet, and the listeners of Mngana London FM. When I saw you on TV the other day, you were a very happy person. Are you excited about this agreement? No, look, Prophet, I'm not necessarily excited because this is not what we're looking for. This is something that the employer gave us to say that, look, I know they've been claiming to have much of difficulties. Remember, we put them from 0% to where we are today under very harsh conditions, tough negotiations that it was almost going to be blow by blow with them physically. But fortunately, we managed to at least get what we got now. And the members themselves said, look, under the conditions, look, take this offer, grab and run, and then we'll come back and regroup and find a solution to our demands. Remember, my brother Pat, this offer or what we've been signed on is not the actual final thing that we're happy about, because we said the demands that we had are still standing, and we are going to find time and space, I think, during September to go back and look at housing, look at medical aid. So this is just an interim to make sure that our members who are very hungry for 2 years without any increase will at least have something in the pocket. And what exactly does this agreement entail? This agreement entails that each member, the intention is to get every member 1,000 rand after tax in the pocket, and 1% increase for all members, 1.5% increase for all members into their baseline. So it's not that significant, but I'm sure 1,000 rand after tax would make a difference, because if you look at the economic condition, the petrol price increase, the electricity increase, all those factors really makes our members to be in the best foot in going to the shops and look at the food inflation. Some of the basic necessities in the shops, like normal cooking oil, bread, they've increased by almost 20 to 25% since last year. So we need to at least make our members to be able to shop again and be able to put their food on the table. There are other unions who have not yet signed, and I understand you also took long to take that decision to sign. What could be at the heart of this difference? No, the only difference that one can deduce is that we obviously looked at the offer and went back to our members, and the members gave us the mandate. I'm not sure about who have not signed, what is their motive, but I'm sure public servants in general would be happy to have a difference that will make them to still maintain their shopping ability and also be able to sustain affordability of transport to go to work in the meantime. So, and we know, my brother Pat, let's be honest. I mean, who was going to strike at this moment under COVID regulations? Because the only option that we had at the time was a strike. But we know exactly that, with COVID and everything, obviously when there's a convergence of people, which is called gathering, the likelihood of spread of infections and people also contracting COVID is very likely and very high. And with the unrest that we have seen in the past 3 weeks in the county in KZN and here in Gauteng, the likelihood of pulling a strike successfully was also becoming diminished, because you might find that you call a strike and the same crooks that we have seen looting and burning properties might take advantage of the strike and end up having the similar situation, which as a responsible trade union we don't want to see our members strike being hijacked and end up having troubles of destroying property, because we are public servants. We want the economy to go on. We don't want to see ourselves tomorrow asking where must we buy bread after we have burnt properties. That is not our desire. But then, do public servants, you included, Mr. Malika, deserve this increase? Of course, public servants, if I can actually go back to ask you, who carries the country?
in these hard conditions. Everybody is scared. I'm sure many people, if I can ask, who are working for companies, will tell you we're working from home, scared out to get out of the house. Who is standing on the queue on a daily basis to fight COVID? It's us public servants. We are sitting in hospitals, porters and cleaners who cleans the linens of people that they are saying this person is highly contagious of this particular COVID, be careful. But the public servants are the ones that are there. The police officers on the daily basis, look how they have to, some of them be recalled from their leave to go and fight the looting that happened in the past 2 weeks. So I can count teachers that are on the ground. On a daily basis, they are confronted with our children coming from different families, not knowing whether they actually have COVID or not, but they put their life on the line for the sake of the country. Public servants are the lifeblood of this economy. One of it is being, if you go to Home Affairs, you go to government printing works, different departments that I cannot finish them. You go to court. In order to comply with the constitutional provisions of law that says you must appear in court within 48 hours, who must make sure that that happens? It's our members who are in court, who are making sure that they apply law and order in this country. So public servants really deserves much more better than what we actually managed to get. But we know that I'm sure the president, where he is of the country, realized that at a particular time he needs to reward public servants. They really came out and made sure that this country is counted among those that are really, showing the capacity to fight the COVID-19. So before I let you go, but Reuben, what happens to that leg, the last leg of the previous wage agreement, which is in court? I understand. What is the status thereof? Look, the last leg we are sitting. The court is Concord is sitting on the 24th of August. We are very confident that the Concord would come to a very good decision, because remember, the Labour Court, I think they misdirected when they missed the opportunity when they said the reason for not having the decision in our favor is simply because there was a letter written by the Minister of Finance in February that year that said that they don't have money. But they actually misdirected the fact that subsequent to that letter that was written by the Minister of Finance in February in 2018, there were subsequent cabinet meetings where the same minister was sitting, where the decision was taken that the resolution be signed. So how then do you consider something that is post meetings that involve the same minister in the cabinet and they took a resolution to implement? So it's one of those issues that we believe that the Concord will look at differently, and they will probably restore the dignity of collective bargaining and make sure that the last leg of the resolution is implemented. Public servants also benefit. I have a plea, with Reuben. The last time when I was a public servant, I was a teacher myself. I'm a teacher by profession. Yes. When times like this, wherein we say there will be monies, there will be increment, and it will be backdated to this month and stuff like that. People who would get the money first are those who are working in the offices, like the administrators, like that. Teachers will be the last people to be paid. They will wait for another 22 or something. So when these monies are being processed, please tell your members that that all public servants should receive the money as prompt as them, because usually you would find that people who are in offices will be getting the increment and the back dates earlier than teachers or nurses and stuff like that. Please, it's a plea. No. Thank you very much, my brother. Your plea is really understandable, and without teachers, I don't think that would have also those administrators, the nurses, and the doctors, because you must first go to school to become what you are going to be in terms of profession. So teachers are very, very important in our communities, in our environment, because every nation depends on its education, and education is carried by teachers. We'll consider that, my brother. Thank you very much. Enjoy what is left of your Tuesday. Is it Tuesday today? Yeah. It's Wednesday. Okay. Yeah. It's Wednesday on your Wednesday. Thank you very much, Ntate Malika.
Thanks, Bro Pat and the listeners. All right, inkulukumba Reuben Malika va vulavulela PSA va ri hi nkarhi lowu a swi nga ta olova ku va va hetelela va tikuma va nghene ka timhaka ta switereke na yinini mhaka ku swi swa muxaka walowo a swi nga ta kota ku fambiseka hi nkarhi lowuwani se va nge ri hayi swirho swa vona va hetelela va pfumela ka a hi tekeni sweswintsongo hi nga na swona hi kota ku twisisa ku hi yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko kha hi languteka xiyimo lexi hi nga eka xona mi ta tsundzuka a hi mihlangano hinkwayo leyi nga teka xiboho xa ku pfumelelana na kumbe na muholo lowu ku ya hi laha ndzawulo yi nga wu xaxameta ako vatirhela mfumo hi mitwenini hi le ka 015 297 1855 mi ri yini n'we na n'we vaaki mi ri yini va lunghela ku va yi kuma mali leyi loko a ni ri ka xiyimo xo ni nga hlamula a ni ta hlamula se a ni le ka xona a hi mitwenini 015 297 1855 ta ri teka riqingho rero endzhaku loko ni amukele tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi byela ku mahungu ya wara ya n'we ya ta va ya yimise kwini ya guys nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hila hi nga kona mingiseri wa mugana lona FM twana veri nina Khalanga nina ntukulu wa mina la ka Malamulele endle pasi aka huma first ya ka Malamulele hi January lembe leri ivi va ku mapasi ya yiviwile nakona a nge koti ku teka rin'wana pasi hikuva a ku ri la a teka pasi hi kombela ku pfuniwa u ya exikolweni lava ni tatani Zamba Malek va vutisa ku loko va ku ri yiviwile va vula ku ta endleka yini ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo 015 297 1855 a hi tweni n'wana mingiseri hi loyi i nhlekani Xikani papa Pat. Minjani papa? I pfukile papa ngowona. I pfukile. Ni wo sungula ka munghana lonene ne. Mi amukela. No, xikombelo xa makuru lexi na yi twa mhaka leyi kumbe no huma ndleleni ni nga ka ni nga swi tivi kwala. Xikombelo xa makuru lexi papa ne. Na swi twa ku ni hina vanhu nyikiwe ku hambana mara hi mavonelo ma mehe a ni hlekete swa ri kumbe ni swi vona so. Mathicara kumbe n'wana un'wana loyi a bohaka hi rivalo ra ku a nga va chava ku sawutisiwa mhaka yeleyo a hi ndlela leyi nga tshamiseka hi mhaka ya ku a nchumu lexi xi khulumiwaka sweswi xi nga le mahungwini a nchumu lexi xi nga xitumbelelwani noma hi mani sweswi a chavaka kumbe loyi a nga sawutisiwa xi nga ha tlheli xi n'wi khoma hi mhaka ku ni vulavula so ni hume ka xiyimo xa ku fana ni xelexo 3 weeks leyi nga ndlula hinkwayo a ni nga ri ku tirheni hi timhaka ta nchumu xa ku fana ni xelexo se ni kombela swinene maAfrika-Dzonga swa ku hi nga va hi ri ka xiyimo xa ku ka xi nga tshamisekanga loko hi nga sawutisiwi loko ku ri ku nsawutiso wolowo a wu tshembekanga i ta va yi ri problem ya madokodela lawa ma nga wu cheka ma fanela swa ku swa fanela swa ku xi nyikiwa vanhu ku va pfuneka loko ku ri ku va le ku dlayeni ka tiko ra vona ku ri ku va hola mali ya tiko ro leri a swi nga ta va swi affecte hina ku hela inkomu papa amara mavonelo ma mehe ni mi twini papa khensa swinene a hi tweni n'wana ku i angula a ku yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene minjhani buti hi pfukile minjhani hi pfukile khensile ku mi bela riqingho mi ri yini n'we ya mina la ku angula hi mhaka leyiwani ya ku sawutisa ne yes mina ni nga ku ma vona democracy ya hina kun'wanyani yi fika yi hi onhela hi ku ri aka nkarhi wa sweswiwani ha swi tiva na ku swi vona ku ri vanhu va le ku heleni hi xitsongwatsongwana xa COVID and mfumo le ku endleni hi matimba hinkwawo ku ri ne ku kumeka ti-vaccine vanhu va ku a va la ku vaccinatiwa so a hi fanele hi fika kumbexani president a fanele a fika ka situation leya ku ri munhu loyi a nga laveki ku vaccinatiwa a ri mutirhela mfumo a tshiki a hambani na hina hi ku ri loko swi fika kwalano swi fika swi va problem i ya dyondzisa njhani vana wena a wu vaccinatiwanga and then i ya amahlweni ka vana siku na siku ma yi vona then swi fika swi karhatanyana hi ku ri ha swi tiva ku ri xilo lexiwani xa karhata ene xi le ku hi vaviseni ene hi le ku tweni ka ku vava siku na siku sweswiwani ni vulavula kun'wana ka ha ri hana tindhawu to lahlela kona vanhu masevisi so vanhu a hi ringeseni ku ri hi tlakukanyana aka maehleketelelo ya hina hi nga tshami kha hi ku ti-rights responsibilities ya ti-rights teto hi yihi loko swi ri tano botet kambe a ni ngo ku swa endleka mi kuma ku kavula ku na leswi swi endlekaka handle swi tisa ku kanakana ku katsa na ku na swiviko swa ku van'wani vanhu va hundza misaveni endzhaku loko va kume
murhi wa nsawutiso van'wani va ri nsawutiso lowu a wu endliwanga ku fika kola ka ku wu nga kota ku va vanhu va kota ku tshemba i van'wana loko va kha va tisa mimbulavulo ya vona ya ne swona swito ene ku ya hi mina ku angula kwalano ne mi ta koma ku ri loko ku ri ku van'wanyana va kumeka va hundza emisaveni mi ta koma ku ri loko ko chekisiwa kahle munhu yeyoloye mi ta koma ku ri a ri na swin'wanyani kwihi emzimbeni wa yena kumbe a ri na man'wani mavabyi ene mina ku ya hi mina vanhu lava va nga na mavabyi yan'wanyani va nga yi va ya sawutisa before va kuma ti-advice aka yini aka madokodela ya vona ma swi twisisa ene kun'wanyani ko tala mi ta kuma ku ri vanhu loko va heta ku tlhaviwa ne mi kuma ku ri laha a nga tlhaviwa kona munhu se u loko swo sweleni ene ku ya hi sweswa xidokodela a swi pfumeleriwi swilo leswiyani hikuva swi fika swi endla ti-effect tin'wanyani ene nakona loko ku ri ku munhu wa ha ku heta ku sawutisiwa ku na swo karhi leswi va swi vulavulaka ku ri ne swi va so ma swi twisisa so ene ka swilo leswi swi vulavuriwaka swin'wanyani ko va timiti ko va ku chuhisa vanhu ma swi twisisa ku ri va nga endli swi swo karhi alright ni ri va nga endli swilo swo karhi mina xana ni na solution ya ku va nyika ku ri va endla other way round na ma swi twisisa na metobot ni nga fiki ni vulavula xilo ni ku ne hi nga endli so ma swi twisisa mara ni hava alternative way ya ku ta ku ri hi fanele hi endla so kambe swi vula ku swi fanele swi cinciwa kwihi ku vanhu vo fana na va Max MC Clifford vanhu vo fana na Eni wa ka Meyila va tshaha ku president vete a swi bohi ya swona sweswo i ku a swi bohi tanihi laha ni vulaka hi kona ku ri ne ti-rights letiwani na democracy leyiwani kun'wanyana swi fika swi endla yini swi fika swi hi onhela hi tele ngopfu ti-right swilo hambiloko se mi swi vona ku a swa ha ri ndleleni hi fostela ku endla yini ku nghenisa ti-right ni na right responsibility ya right yaleyo u vulavulaka hi yona hi yihi ma swi twisisa a ni hi fanele hi kota ku va hi va na tiko leri ri hanyeke kahle botet kota ku hi kota ku vulavula hi tona ti-rights teto so hi ta vulavula hi ti-rights njhani vanhu va kha va byetela maybe 15 million ve le ku vabyeni ya vulavula hi tiko rihi ya vulavula hi ti-rights tehi hi kha hi vulavula hi yini sorry ku tirhisa rito leriwani hi kha hi vulavula hi yini hi masera ye le handle vanhu ve le ku vabyeteleni and loko mo languta hi na high number ya yini ya vanhu lava va kulukumba ma swi twisisa se loko vatswari va hina va kha va fambisa xisweswo hi ya sala hi khomi kwihi hi ku na hina a hi nge fiki aka yini aka vukhalabye lebyi va nga ka byona so a hi protecteni tiko a hi protecteni vanhu va hina a hi ti protecteni na hina ni mi tweli boto wa mina ne hi swona inkomo ni khensini khatsa mina boto wa mina 015-297-1855 hi ndlela yoyole ya a ni swi tivi ku swa ngisinhleka njhani bope hi pfukile njhani papa hi pfukile vutomi bope mina na hoyozela ku va vatirhela mfumo va ngeteleriwe muholo bope ya a swinene hikokwalaho ka yini hikwalaho ka ku sweswiwani botpet hi vona va nga na vuyimo byo tala byo tlula hina vaakatiko va tirhela kaya van'wana va tirhela mfumo lava va nga tirheliku kaya van'wana va tirhela kaya hi rhumela na ti-email ti nga hlamuriwi valava va nga ku tirheleni kaya va nga na vuyimo ngopfu lava va nga ku tirheli xitarateni a va nga ta tirhela kaya a va nga ta tirha loko ri ku lava va nga ri ku tirheni se ku na chayini yo karhi laha that's why hi ngo swi langutisa hi tisulera ku munhu tirhela ndlwini i tshamini mara ku na loyi a tirhaku hi mina ni nga tshama ndlwini loko mani nga tshamanga ndlwini a nga ta tirha ma ni twisisa mi maxaka na vatirhela mfumo na mitwa okay ni hawa na mutirhela mfumo na wun'wana ni byerini ku no phanda liya ya ti-vaccine mina ni vona ingaku a swi tshamisekanga loko va fosteriwa vanhu lava ka va nga tikumangiki ku va tikuma hi mhaka ku president vona va vule straight ku a swi bohi loko a volovha va swi veka straight ku un'wana na un'wana a ya tlhaveriwa va nga vuli ku swa boha kumbe a swi bohi a ni a vo veka nawu hi le tikweni phe ku na munhu a fanele a veka nawu a vo veka nawu loko a vo lo veka nawu vaakatiko va ta landzelela
hi marito man'wana loko president vo loko va vulavula na hina siku rin'wana va ku mutirhela mfumo un'wana na un'wana i fane va sawutisiwile swi nga tirhi ku na ku lerisiwa botpet ku na ku vutisiwa laha a u fanele hi lo lerisiwa hi mhaka ku siveriwa swo karhi kambe vumbiwa bya hina byi vuli swona msi a byi vuli swona mara that's why mikama yo tala ni vula ni ku loko i ri murhangeri nkarhi wun'wana i fanele i tirhisa ti-power ta vurhangeri bya wena i nga langutisi ku nkarhi wun'wana vurhangeri byi ri vumbiwa byi ri yini hi mhaka ku i nga dlina va ku a wu tirhi nchumu hi mhaka ku va we khi landzelela vumbiwa lebyiya byi nga endleki ku we benefitisa vanhu lava i nga va rhangela botpet a ni va ri nawini lero ku tshoviwa hi nga wu tshovi loko vona nga ku wu straight ngopfu ende wu ya chayisa swa vanhu no u kota ku vuya kahleni a wu tshovuma ka yini botpet okay ni kombela ku mbutse botpet hambi ni ta kota ku ni nge hlamuli i xo dzini he botpet ku hambana ka timasipala ta hina ta le makaya na ta la dorobeni i yini a ni le ka xiyimo xa kahle to hlamula okay mi ta hlamula mara mi nge ni mi hindzisela ku why ni vutisa xivutiso lexi botpet mbilu ya mina yi vava ngopfu loko hi tshama kha hi vulavula hi ku thyaka ka muvango botpet loko hi ku thyaka ka muvango loko mo ya makaya botpet ku fanele ku cheriwa ka hini thyaka ku fanele ku cheriwa goji loko ku cheriwa goji lera ku cheriwa thyaka loko ri ku thyaka lera a ri hiseki ro fanele goji ri seleteriwa mi kuma ka ri stala ku na mpfula botpet swilo leswiya swa popoma swi huma laha swi ya kwale mi nge a ku laveki ku thyakisiwa koho se why hi nga koti ku na hina le makaya ku va na ti-dustbin ku va na vanhu lava va kotaka ku teka thyaka botpet I think ku ta va ku ri ndlela yin'wana yo developa mitirho hi mhaka ku ri hi ri laha hi ku mitirho ku hava loko ku ri a ko va na dumping site halaya mi kuma ku hi na titiraka hi na vanhu lava tirhaka ku fana na kwala joni kasi hi na swi tsandzeka kwihi ku na un'wana mahlawule i swi ndlile a Rotterdam exactly i swi ndle ku va a swi vona government a yi ndle ene ni bela mandla hi ri xandla henhla ka xin'wana xana government sweswi yi vulavula hi ku ri ku fanele ku create-wa njhani ntirho botpet why va nga invest amakaya hi botpet government a hina yi langute madorobeni amakaya va investa hi yini va endla yini amakaya lexi nga ta endla ku mundzuku sweswo ha n'wana ku a tiva laptop botpet sindzisa ku va hi sawutisa murhangeri wa tiko va kombisile leswaku nsawutiso a swi bohi giving reasons for not vaccinating is a way of dictating us xivutiso i ku loko murhangeri wa mfumo a vulavula a mi ta ya ke loko ri ka mi ta ya swi vula ku president va fanele va ya swi vula ke loko hi ku vaccine a yi bohi i mhaka ya problem ya vaccine leyi hi yi tirhisaka laha Afrika-Dzonga J&J leyi yi nga na ti-side effect ka vanhu leswi endlaka ku va chava vaccine yo fana na yaleyo ti-side effect ta kona i ta yini to chavisa hikuva vanhu va sawutisile va yi tirhisini ti-J&J vaongori vadyondzisi na vateki va mahungu hambi kwala ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga vo tala va sawutise hi yona ya J&J se leyi n'wi mi vulaka yona side effect hi yihi yo ndla yini yo chavisa leyi mi vulavulaka hi yona hi le ka 015 2971855 a hi tekeni lowu yingiseri nhleka mi njhani papa pfukile ngoma na Khalanga pfukile khensile ku mi bela riqingho mi rin'we mani xivutiso xa mina hi lexi Khalanga loko maka ma vulavula hinkwawo madokodela mathicara va tlhe va tela na wena Khalanga i tirhaka ofisini mina ni nga security ka ti hina ma security ni hi tekeli nchumu hina hi ti-last minute leti ende hi khale kusukela corona yi sungulini hi le ku tirheni hi le ku yimeni n'wina mi kota no tirhela kaya hina hi ta mi tirhela kaya ni nge yi teki poso ni ya tirhela ku na swin'wana leswi ni nga koteki ku swi twisisa ku loko mi ku hina ma-security a hi tekeriwi nhlokweni mi vula yini hi ku a ni ku na malembe kasi ma-security ya ku mo na 12 years a ni veri loko misawutiso leyi yi sungule ka 60 ya swa ivi yi ku sweswiwani yi ku 50 ivi yi suka yi ya ka 50 ku ya ka 59 sweswi yi suka ka 49 yi tlhelela ku fika ka 35 mi-security ra malembe mangani n'we ya 20 loko mi ri ma 20 ve ri ku sukusela ti 1 ta September ku ta sawutisiwa se swi nghena ku yi swa ku enhlekani Moasha. Yingiseri. Aye. Mi poketi. Ephuke njani Moasha? Mi twala ngari mi le line ya 350 kasi se yi humini na. Ya 350? Ni twala ngari mi le line ya 350 kwana yi humini. Kukhona Moasha.
Ai ko tu mingse Muhashi mina khululeleko ne. Yes bot. Muhashi loko va ku ngetelela ka moholo va tirhela mfumo swi na ku langutisa ne. Manda ku no va department ya home affairs. Ifa hi minyana ya vona ranga ya bana hi na papa ina va travel mapatwini va ti EPWP. Lava muhashi va pfuka na mpundu masiku hinkwawo hi 4 o'clock va khandziya bazi ra GT. Bazi ra GT no lera BIC va suka ka Hlomela va Giyana va tirhela triple. Ma kona mabazi ya lama hi vulavule hi kokwalo makala ngopfu mabazi ya lama. Ka ndhawu ya leyi mi nga nyika xikombiso yo. Ri ringo muhashi ri nga sala ra ku lona loko ri karhi ri famba apatwini fa ku hana lwangu ra rona vanhu va sala a ndzeni ku nga ri na nchumu. Okay. Se va ka home affairs va fela yini? Ni tshemba ku tatana Ramudumbu va kha va switwa. Va fela yini va ka home affairs? Va ku khumba lava muhashi a va tirhi. Mo special lava nga a Giyani va va so muhashi va sala va mchini wa vona tshama ri offline tshama ku nga ri na network a Giyani. Wasibona. Kambe vutihlamuleri bya vona ni vula ku na system ku na vanhu lava va langutaka na timhaka ta system yi tirhisa ku government machine gani na loko mali leyi a vo yi teka va kumangetela ti-intern swo va ngopfu ku hina hi tirhimiso hina muhashi va so ha tirhisiwa lomu company ti-intern. Yes. A ni hi fanele ku va ta kota ku va nghena at the end of the day va hi thola mara hina hi tirhisiwaka ku kuma ku va fa vanhu holela 3,500 ni endla ni 3,500 muhashi. Yeah. Muhashi ni nghene a xopeni hi Saturday ni lava ku xava xixevo kuma ku braai pack yi famba 240 rand. Just near 5 kg ya braai pack. A mi le Joni njhe n'wini? Ni vula ku ni ri Joni muhashi. A ni n'wina kwale ku vuye kwini ka sweswiya swin'wana se swi swo tala swa durha matlhelo malamo a swi fani na matlhelo lama hi nga kona. Ya swi ku durheni muhashi swinene. Kambe a hi tlheleleni ka leya home affairs hi ku mi vulavula hi office ya mani Kuvutlo ena swi kahle hi ku i ku khola sweswo loko mi kholela vanhu va one yini a Giyani mi ye ka ngani n'wina mi kuma yi ri offline. Muhashi ni vulavula so a ku na ndzawulo na yin'we ya mfumo leyi tirhaka loko ku ri ku ngetelela muhashi a hi ngeteleleni manese ku nga vona lava nga nkarhi lowu va nga ku lwisana na mhaka COVID-19 va nga ku tirheni na madokodela na madokodela na maphorisa ya hi rivala ti-department letin'wana na vadyondzisi. Hayi khona muhashi mi nga ni nghenelelana n'wini. Yeah, ku ri ku tikela. That's why muhashi loko because at the end of the day muhashi loko vadyondzisi ri ku tirha a yo tirha nchumu vadyondzisi muhashi. Mi vula yini loko mi nga va tirhi nchumu xi pfurile xikolo va le xikolweni sweswi? Ende mara a vi le ku tirheni nchumu. Hi mhaka yini? Hi mhaka yini? Ntirho wa vadyondzisi a ni wu voni muhashi mo especially ka swikolo swi nga kaya le ka Hlomela le a ni wu voni ntirho wa vona. Kasi ko va na yini ka Hlomela? Ndzi mina yi vava ngopfu muhashi loko hi na xikolo ka Hlomela xa vana va 140 a ku dyondzisiwi ku yo hwi lembe na lembe ti-result le ku dorobeni muhashi. A ni ngo kumbe xi pfariwa ke va dyondza giva mahlati hi ku a ni ri yingisela loko vo ze va va 120 ne swi vadyondzisi lava tirhaka lava va karhi va ri hansi ka ntshikelelo ngopfu hi ku va dyondzisa ti-subject to tala. Ya se i xiphiqo xa ku n'we vatswari va le ka Hlomela mi le ku yiseni vana exikolweni a ndindani Hlomela yo ndindani Hlomela kumbe Hlomela wihi? Hi ku rhandza ka hina Hlomela yo vatsongo muhashi. Hlomela yo vatsongo ka Hlomela hi fiki 1,000 tiku hinkwaro. Ni mi twile bato mina ni mi twile. So much. Kesini ya kule ku ai ka tika mingiseri wa mehe kambe a hi twile mingiseri ku i ri yini yani a ka ha ri na munhu la Shivambu hi le ka 0152971855 timhaka leti ti nga koho laha handle la vanhu va nga le ku tiseni min'wangulo hi ku hambanahambana ka yona a ni kha ni hlaya n'wangulo luwa wa EFF 108 Masangu Twitter handle ya kena ya kombangi la ili va nga komba hi timhaka ta ku ri loko va ku vaccine a yi bohi i mhaka ya ku problem ya ti-side effect kasi un'wana nga ta i ri yena King Khupani we le ka Mninginisi i ri Khalanga kahle a tumbeleliwa lani va te ri vaccine a yi bohi sweswi hi ku va mi tsalele swin'wana swa vulavuli mara loko u nga swi lavi wa konanisiwa ku ri why un'wana na un'wana na lunghelo ra yena loyi a nga yi laviku a nga yi lavi a hi humeni ka yena a nga zi a vekeriwa swipimelo kambe i ntiyiso kambe mi nga rivali ku munhu loyiwani loko a ri mudyondzisi i tirha na vana i tirha na vadyondzisi kulobye se
loko ya ka nga sawutisiwangi if swi fane swi tiveka ka lavan'wana ku yena nga sawutisiwangi ku a ngo hi tela na variant yin'wana ke hi ku mixangu leyintshwa leyi ya ti-COVID-19 na to yi tumbuluka hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va tluletana switsongwatsongwana leswi ko tala ma va maka kona un'wana mingiseri loyi hlekani minjhani tati hi pfukele minjhani sile a khensa vulavula na didiki letiri ahe mani na ku khomenta ka leya vaccine mina na 37 ni n'wana lava nga vaccinate a yi na nchumu a yi na nchumu njhini ni ku ka lava ku vaccinate ja va vaccinate a yi na nchumu loko vo ku mi na 37 mi vula yini 37 wa malembe mi vaccinate-wile swi swa n'wi swi mi fambela kahle a ku na nkinga nje maka important ku ri loko va ku vutisa ti-question i fane i va na ntiyiso hi ku na vanhu van'wana loko va vutisa ku na tiphilisi leti ti dyaku or u na vuvabyi byin'wana van'wana va hemba va nga vulavuli ntiyiso so I'm sure ti-complication maybe ti va kokwalaho yes kasi vo vutisa la mi nga tala na vanhu la munhu a nga vulaka ku wa chava ku vula ku ni nwa ARV kumbe ni nwa yini kumbe ni nwa yini sweswo ene ni va mi ri thuna kwalaya na munhu yelwiya a ku na nchumu ene a yi vavi a yi na nchumu so van'wani maybe va nga chava hi to timhaka teteleto maybe n'wa chava ku hlamusela munhu luya ku meni na nkingha a kwini mava mara meno ma kompela nje ni registile ni nga kuma date mara ni ya vaccinated box i ncini xi nga endla ku na loko mi nga se kuma siku mi hatlisela la ni nga komeni le joni ne yes le phosphorus so and then ni na vana phela so a swi right sometimes ku ri na vana ku tlha ku va wena u va thelela ku vuvabyi lebyi madiwani kana ni nga ri ni yingisela vhele ni twa van'wani va hlamusela loko va ri ka ti-quarantine n'wana ku a swi vava ni siye vana ni chelele vana ma vona it's important mara as va vula vhele ku ri a yi force mara loko we i ti tika ku i lava yini endla the way ni mi twini mani ekaya le xiphungu ma ku tiva xiphungu phete ni ku tiva kahle xiphungu a boss bokrand a ku na lani nga ku tiveki me ko mhlayisekani vana siku lerinene la foslo wrestler a hi twenini lava hi twa ku va ri nihlekani mi amukerile ka munghana lonene pfukeli minjhani buti wa mina a khensa a nga angula ka leya vaccine yes mina ni vona nga ku vanhu va chuhisetiwile swa ha sungula ka level 5 mi le xibedhlele ku na xin'wana xi nge ti oya u tiraka ni yede agreement pani tinyana okay so loko ku tsundzuka loko swa ha ku sungula ku ve na mulungu n'wana nga thava trenda ka social media a kombisa timhaka ta ku sweswiwani vanhu va lava ku tlhaviwa chip emzimbeni loko va tlhaviwa chip liya va ta ku loko va ku nghenisa xilo xin'wana ka tinhompfu va ku testa va ku u positive kasi sweswi nga ta ku fakela vuvabyi xilo lexiya se kwalani va ta fosta va ku ku fanele ku tlhaveliwa vaccine a swi vulavula swi nga bya swi endleka ene swilo leswi swa endleka lava nga swi vona se va sungula ku va na vuchava loko government a yi endli ku yi swi endla ku fanele xikolweni swi nkarhi lowa hina ha dyondza hi minkarhi ya swin'wana a va famba va sawutisiwa vanhu va tlhaveliwa ku nga tsarisiwangi nchumu se loko zo tsarisiwa swi vula ku wena wa tiboha ku xin'wana na xin'wana lexi endlekaku loko no lova mila ku ri hisa government va ku munhu loyi hi ya i tisayinelile a ti vhikela vuvabyi bya yena for yena se loko ku ri ka va swi tiva ku swilo leswiya a swi na switandzhaku a swi tlhaviwa freely u nga zangi u tsarisa nchumu no a hi swona ku tsarisa phela i ku la ku tiva ku i va mani va nga hi le ka nhlayo yihi sweswiwani hi nge humi hi nghena ndlela hi ku hi lawaya vanhu va le ku tsarisiweni kombela ku mi khomanyana noma exibedhlele a va ta recorda loko ni ya ku tlhaviweni va tsala ku okay sweswi hi vi na vanhu va 5 exibedhlele xa le xirizini hi na 10 ka malamulele ni nga rhangangi ni apply online mina va tsarisi swa ndliwa na sweswi mi nga applyanga mi fika
mi register mi South siwa siku rero na kwala sweswo na swi tiva ku swi le ku endlekeni mara sunguleni leti mfambi rhanga mi tsarisa leswani va ku n'wana na n'wana wa titwela a nga ya a tlhaviwa yes so leswiya ku na vakhegulu van'wanyani ni va tivaka va nga tlhaviwa a ni hlohloteli vana va nga tlhaviwi ngati ta vana ti fani u tela ka tlhaviwa hi xa mundzuku a pfuka a nga ha ri kona a ri positive hi vantsongo nga ku loko u ri positive swi nga ku affect a nga ri positive swi endleka ngati yena nga twananangi na injection yaleyo so leswiya ko va ku loko munhu a tlhaviwa u tlhaveliwa ku a tisevhela muti wa yena na vana a nga ta va kha tirha na vona so loko nga la ku tlhaviwa yena n'wi tikiseni swo swi nga n'wi fosi se lava a nga ta va kha tirha na vona ke a va tlhaviwile va tlhaviwile va nge affecteki vona na loko va ta vabya nje as a flu nge hesi a ni vete loko u tlhaviwile a ya ha vi na matimba yes hi yena nga ta so no problem kwalaho loko Victor wa mina a yeri mahungweni boto va khesiri swinene nkarhi kumbe xana loko mo vuya loko hi vuya emahungweni sweswo a yini ka mahungu ya misava na hlulani fani magayisa Afrika wa vulavula Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula Ilo wangari mingisiro mgarano na FM inka na after minute kupida wara ya kume naro kesiri maunga msawa hlulani fanwal magaisa eka mahungu wala mangwan mahungu kabula ya tabu ya lika awara ya mbiri loko se ikume tloko magata kona ya afu kupida wara ya ngwe DJ meti tabaka kutsumba na mina senta wankana umaso mingisiri wa mkala lona na FM ako mkala kwa ngisala stitch le shurkola khawutsi ngimpumalanga no Wesley Popo na wekuma audio streaming ya mkala lona na fm.co.za kabula laba bako ya ndingano wat magata rimbewu babilerisiwa itatwa ku babilerisiwa yini timagale titingele ku endekeni loko sitaka timagata ku tekiwa ka tinhundzu leti tingele ku tekiweni ngopfungopfu ka ongeti ku na tlhelo rin'wana leri va vona ku ongeti ra xanisiwa hi ndlela yo le mingiseri wa mugara lona na FM ka veke ntarteka riqingho kota ku bula na vona andhaka loko i ta va hi kandziyela nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pat Mathebula aya amkeleni mbulavuleri wa kumbe wa commission ya ndingano wa rimbewu nkulukumba Jabu Baloyi bula na vona la ku va humese statement lexi va kombisaka leswaku va khumbeka hi maendlelo lawa ya khumbaka migingiriko leyi ngele ku endliweni ya ku teka nhundzu kumbe switirhisiwa leswi swi nga yiviwa hi nkarhi lowa mikitsikitsi ya mavhiki yambirhi laya nga hundza ni tshemba ku ni swi veke kahle mani va amukela hi twa ku hi mpela hi swona ko va vilerisa yini ngopfu Bujabu nhlekani mi amukele ka mugana lona FM Bothete na vangisira mugana lona FM enhlekani lonene akhensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowu i ntiyiso ku tanihi commission ku na leswi swi nga mi khomiku kahle ka migingiriko leyi ngele ku endlekeni ya ku tekiwa ka tinhundzu leti ti nga yiviwa hi nkarhi lowa mikitsikitsi loko ku ri swi tani hi tlhelo rihi leri mi vavaka ngopfu inkomo Bothete leswi swi vavaka a hi ku ngopfu ku a hi mina swona ku yiviwa ka nhundzu Bothete a swi condemn swinene na va commission mara leswi swi nga khome kahle Bothete i ku xanisiwa na ku xanisiwa hi tintlhelo na timfanelo ta ximunhu ku na ti-video leti nga sekuleta leti nga na vumbhoni bya tona lama kuma kokwani wa vu 70 years Bothete a karhi a khidisiwa ehenhla ka spillage hi vula ku leswi masalela ya mati kumbe byala a ti-bottle stall le timolweni a Mamelodi na le va Fosclares mukhalabye wa va 78 years Bothete a la khome xisakanyana xa mugayi xa 5 kg a hluvuriwa a biwa Bothete mulako sweswo ka ha ri ku tirhisa nawu kumbe ku xanisa vanhu na mi languta ku ma age ya vona vanhu valava a le ku va yivini nawu a wu va panichi mara a ku landzeriwi leswi swi nga swi swona hi nawu wu landzela swona vavanuna va hluvuriwa Bothete va parediwa va layitiwa hi timalayithi ya ti-taxi because va kumeke va nghene molo wo karhi va yiva sweswo i ku xanisa timfanelo ta vanhu hi xifanelo xa vona vumunhu bya munhu bya susiwa ka yena
a hi ali va yivini mara a va xupuriwe hi ndlela leyinene va nga xanisiwi va tlhela va susiwa xindzhuti wa vona xikarhi ka maxaka na vanghana na tiko hinkwaro na hina Boetpet because loko nga vulavuli Boetpet hina va commission hi ta va hi nga tirhi ntirho wa hina a hi ali ku yiviwini ku onhiwini la tikweni mara na hina xiave lexi hi fanele xi tlangaka la tikweni hina va commission ya ndzingano wa ku va ku xanisiwa ka timfanelo ta ximunhu ene leswi ta swi yimela Boetpet a hi ri vanhu va hlongoriwa mintirhweni kambe mi ta tsundzuka Boetpet nkarhi wo tala ya vula va ze va vula Mhlavi kwale ka Munghana amlo zonda maphorisa ni vanhu va zondana mi ta tsundzuka ku van'wanyana maphorisa va suke aka matric Boetpet loko va suka matric va ya a training college va dyondzisiwe nawu masocha dyondzisiwe swa nga dyondzisa swona ma-security vumbiwa bya hina vo tala a va swi tivi swi nga ndeka mi kuma ku half ya maphorisa a va swi tivi bill of rights ncini timfanelo ta ximunhu ti fika kwini and that's the problem leyi nga na yona hina va commission that's mi kuma ku hi tirhisana na vona sweswiwa hi le ku va dyondziseni maphorisa mo tala hi le ku va empowereni ka ti-police station na le ka ti-province ku timfanelo ta n'wina ti helela laha loko ti fika lani Boetpet Khalanga a teka nqingo n'wi fonela n'wi tshovelela nhlamba ka Munghana lonene because wena i ku hlonzekile i hlonzekisele something i na timfanelo loko a tshame xitulwini ka Munghana lonene na wena na timfanelo ta wena hi fanele hi vulavula na hi ku hloniphana hi xiximana those are the things leswi dyondzaka swona ku maphorisa lava ta kota ku dyondzisiwa ku ya mahlweni ku ta humelela timhangu tin'wanyana Boetpet laha mi nga ta kuma va endla swo tlula leswiwa that's why hi nghenelerile na va commission hi tsala statement leswaku a swi langutisiwi swilo leswiwa timfanelo ta ximunhu na tona ti sirheleriwe kambe swi ringanisisa ku yini swilo swimbirhi Jabu hi ku swimbirhi swo hambana un'wana i le ku rileni ku i onheriwile un'wana i le ku rileni ku i poyeriwile un'wana i le ku rileni i poyeriwile mara ani loyi un'wanyana i na state xa hina a xi ri na right yo protecta maswi va ri ti-citizen hinkwani hi fanele protectiwa hi safeguardiwa hi protectiwa hi government ya hina hi state xa hina hi ti-law enforcement agencies swi vula ku kun'wanyana a nga endlangi ntirho wa yena ku fika laha swi fika xiyimo xi nga fika so loko ni fika ka Munghana lonene loko ni fika ku fana enyangweni ku ri na ma-security lava nga ta ni fecha va endla something loko ndze ni nghena ndhawu yaleyo ni nghena ni nga pfumeleriwangi va ni fostela swi vula leswaku ni endle swin'wana swa wrong se a ni khomiwi ku ni endla sweswo swi la munhu loyi a nga nghena ka mina a ta mi onhela kwala ka Munghana lonene Boetpet ni mu onherile se ni dilana na mina ni poteni maphoriseni va ta ni rhwala hi vhene va ni khoma ni ya khoto ni ya tenga va ni charge loko va ni charge kumbe va ni gweva ni tshama kwale ndzeni until 3 months or whatever tin'hweti ti nga tshama tona kumbe ni hakela fine mara leswo loko ni fika kwala Munghana lonene se mi vitanana hinkwenu mi na va Boet Morgan na va Sis Rose mi vitanana mi teka tifoto ta mina ni nga mbalanga mi ni hluvula swimbalo se mi la ku ka ha ri swona sweswo Boetpet a ka ha ri swona se hi ndlela yin'wana na n'wina mi le ku dyoheni kambirhi or else ma-security ya n'wina yi le ku dyoheni na wona mi tlhela mi sekuleta ti-video letiya mi nga chava ku ti-sekuleta mi ku vona ni Jabu Baloyi loyi n'wi kumini a tele ku yiva ti-equipment ka Munghana lonene so hi laha problem these things timfanelo i ti-balancing act Boetpet nkarhi wun'wanyana ku na thin line between doing the right thing and going beyond swi nga endleka va hleketa maphorisa va endla right thing mara hina hi ku vona ka hina loko hi tshame swi langutini it's a right thing in the wrong way so and hi fanele hi swi correcta ku i ncini xi fanele hi va pfuna hi xona ku ya mahlweni ku va kota ku twisisa ku vanhu lavawani na xiboho xa Boetpet se swi le ku tlhavuka tinayiti mi nga mi twinele ka ti-Facebook ku hi kalakala ku hina a hi ti-essential workers mara a hi nhlutiwi helo n'wina Boetpet kwalani ka Munghana lonene as a journalist na ti-communicators a hi vekiwi helo mara swiboho leswi nga khomiwa leyi swi nga tshama swi nga dlaya swi nga pinya swi le ku tlhavuka tinayiti ta ti-Pfizer na ti-Johnson and Johnson swi vula leswaku na vona as much as va ri khotsweni na vona va na timfanelo ta vona leti fanele ti nga tluriwi swi fana na vona lava a ka va yiva what more lava a va ka va yiva mi kuma un'wanyana Boetpet i khome xisibi i khome rhayisi i khome ti-tin fish i khome ti-beans mi vula ku munhu yalowo i khamba ro kota ku yiva Boetpet yalowo o titwela ndlala munhu wa vanhu se mi fanele mi n'wi nyumisa mi n'wi phareta mi n'wi hluvula mi ku tana la mi tlhela mi n'wi rahetela unnecessary no it can't be mi khomile loko mi fanele mi n'wi khoma n'wi layiteni vheneni mi n'wi yisa laha ya kona mi n'wi tekela leswi a nga na swona mi exhibit leyiwa zani ku mi kuma vanhu va tlele Boetpet mi va tsemela mazenge ya vona vanhu va tlele va lomdzinya mi va pfula tiduve ta vona na mikumba ya vona ku titimela lokuwani mi ku a mi yivini n'wina hi nike ntirhisini Boetpet van'wana va na nhundzu ya kahle leyi ya khale va nga yi khoma khale va yi hlayisaka
not everyone in a receipt na mina no chukumeta receipt botpet mpahla nkarhi wun'wana loko ni xave ti-pushini kumbe tintangu na mbala xopeni receipt leyi ni chukumeta lexi nga ta ni pfuna ku ni tala ku xava hi khadi van'wani va nga kota ku xava khadi botpet. Those are the things leswi hi rilaka hi swona ku a hi tlhogomeleni timfanelo ya ximunhu because mundzuku swa humelela un'wanyani van'wana va dlayiwini botpet not because va endle swo biha van'wana it's just victims. Ni nyika example already is xenophobia 2008 botpet. Xenophobia 2008, 69 people lava nga dlayiwa a hi vanhu va le handle i vanhu va Afrika mostly na Matsonga Machangani na Mavenda because a hi vulavula ririmi rin'wana timfanelo ta hina a ti hloniphiwi. So those are the problem leswi loko hi nga yi gadi botpet hlweni va mundzuku va dlayiwa mi ta ku twa hi based on ethnicity o ta munhu a hlangana meni vulavula Xitsonga a ni tshama ni vulavula Xitsonga meni i huma handle i vulavula xilungu minkarhi wo tala ka ti-radio station na le ka ti-television a ni dlayiwa sweswo botpet. That's why hi fanele hi swi nipa in the bud hi swi sivela swi nga siya kule. Bojabu ni mitwi kesini swinene nkarhi wan'wina ku dya kwenge kesini n'wana mani kesini swinene inkomo Jabu Baloyi valavo a va vulavulela commission leya ndingano wa rimbewu ku ya hi laha va khumbekaka ha kona tshemba va twile a ku na nchumu lexi ni xi hlamuselaka ku hundza kwalano twana lo enhlekani botpet na muhumelerisi vulavula na Adam Mabondela Thembisa. Hey ya mhaka leyiwani ya ta tika botpet ya ta tika ku i nge yi na vutsotsi xikarhi leswi ni ngo yi ta tika hi xiswona loko hi byeriwa ro sungula hi byeriwe leswi nga hi fambeni hi ya tlhava hinkwenu hi swi tsakerile ku famba hi ya tlhava leswi nge loko mavabyi lama ku khoma u nga lovi kambe ke sweswi a nga ha ri swona hi leriya ro un'wana na un'wana u fanele a tikuma va tlhavile injection leyiwani a nga ha ri ku yena tivhikela yi efosayitini la yena ku loko ma n'wi khomile a nga za a fika la Afrika ka a lova xibedhlele ma nga hamana ma n'wi khoma kambe loko a fika xibedhlele a kuma ku pona kambe loko nga tlhavanga ti-chance ta ku hindza misaveni ti tele ngopfu. So loko se swi fika laha se swi xungetaka van'wanyani leswi hina va ripfumelo botpet a swa hi tshikelela ngopfu swinene ni khensile ngopfu amen. a khensa swinene vonele rin'wana rero we u ri yini mingiseri wa mehe twana la xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Avuxeni Masha ka siku lele va vulavula ku yona tatani Mhlanga ni voni nyana yi 7 wa ti-page ngari a ku na nchumu xo confuse kwalani leyi confuse ku vanhu va yona i SADU ma vona SADU yona yi nga problem ikulukumba ngopfu aka education ni vona engaku ya swi lava ku siku rin'wana yi pfuka yi byela mathicara hinkwamo ku mi nga ya ku tirheni mara mfumo na wona wu nga yimi ku mi holela because leswi va swi vulavulaka no twa engaku vo lava ku vanhu va confuse i mathicara moko ma ya ntirhweni ma nga ri serious kahle. So ni vona ingaku a swi ri kahle ku yi huma ka swilo leswiya swa ku yi destabilize department yi kota ku yi va tshika va tirha venyi va lava swi tivaka inkomu i Calvin Bese khensa swinene mingiseri kambe laha mi ri koho ku ri na moya man ya a wu ri ku beni moya hi ndlela yo kambe a khensa swinene vonelo ra mingiseri tamarari vonelo ra yehe minkarhi hinkwayo ha chavi ku mitsundzuxa leswi na nkoka ku hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. a hi kumeni un'wana mingiseri laha hi twa ku i angulaka hi ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi mi amukerile ku na munhu la hello ana hala ku hundza ni ku kumixani ku munhu minjhani hi pfukile minjhani pfukile mi rini n'we mina no ni ta va ni ri xikalavitu Khalanga bot mi na ku vulavula ni hlamulaka liya ya tolo ya kulukumba loyi ya minkarhi yo tala swa tolo ha tlheleli ka swona leswi n'wimi laha u hlamula swo hi swihi hi leswa swi nga vuriwa swa ku ka nkomo xikhumba xa wena hayi a ku na timhaka tanani na swona kulukumba loyi a nga vulavula tolo i vulavule swilo a swi kongomisa a nga vulavuli ntiyiso a byela tiko hi ku hina aka xikhumba a ku se tshama ku dlayiwa munhu leswi a nga swi vula tolo and a hi tsakela ku
a vula na maviti ya vanhu lava a ngo va biwini va boha ka xikhumba va admitiwa because a hi swi tivi swilo sweswo hinkwaswo. Ene xa vumbirhi i ku loko vahisa lava va ta va fika va nghena lexi hina hi nga endla xona hina SCCP ku nga xikhumba Community Crime Prevention leyi yo munhu loko a fana nghena ka xikhumba loko za ku bartend a ha pfumeli ku a nghena hi nga swi tivi ku i ya ka mani hi fana hi confirm cause hi yiveriwe ngopfu mara a ku seza ku dlayiwa munhu mara hi leswi va swi ntisaka swona va hisa lava va nga ku yiveni Khalanga loko ni ta mbeka arivaleni loko va fika va nghena leswi xi vavaku hi xona ku va ku sweswi ku vulavuriwa ku protectiwa vanhu mara loko va fika va nghena va endla leswi va endlaka swona va heta kwala ambedwa n'we kwala n'we mitlela ko va chicha n'wina va siya n'wansati wa n'we ambedweni and a mi swi tivi ku humelela yini andzhaku loko va ta va endla sweswo swilo leswi va nghena va khome swo a swi tiveki miri loko no va ni tele ambedweni wun'we na ngamu ni phaphama mi ni ri hansi va teka n'wina va veka hansi se ku va sava ndla yini n'wansati loyi a swi tiveki ende na yena ku i fanekele a vula a ku yini mundzuku leswi va nga swi endla swin'wana a va lolohi ku tlha va fika loko va tlha va ko va ku mo ni swi vula cause a swi rhuketeli hambi ni ri moyeni va endla leswiya swa ku va fika va mi tota va teka tidanuni va mi tota milon'wini va tota n'wina va tota n'wansati va tlha va tsala xipapilani va ku Khalanga mi byela nsati wa n'wina ku loko a tlela tleli kahle mi vula ku mara hi mpela munhu a nghena a muti wa mina a fika a ndla sweswo swi vula yini hi fanekele na loko hi n'wi kuma hi n'wi tshika a nga xikhumba hi se dlaya mara loko munhu o ta sweswi o tshuka a humelerile sweswi hi ngo a hi lava munhu after 10 fane nghena hi permit a hi swi tivi ku ta humelela yini kambe mi fanele mi swi tiva hi ku a ni lexi xi fanele ku xi endleka xikalaviti ku a hi fanelanga ku hi teka nawu wu veka mavokweni ya hina a ni vula maphorisa loko mi ri ka xikhumba maphorisa va kwihi ka xiyimo xa muxaka wolowo a mi na maphorisa lava mi korhokelaka ka tindhawu to toleto lama nga mangala kona milandzu yaleyo ku tlula ku a hi swi tivi ku ta endleka yini va kona va hisa lava lexi xi nga vava ngopfu sweswi hi za endla ku a ku vi na ma-security lama rindzaka va fika va ba miti ya 8 hi siku rin'we ende va teka ti-plasma so loko va nghena leswaku munhu na loko fika a teka yin'we ku komba ku a nga na TV kaya o lava ku ya vona va teka 8 ku na movha lowu va layichaka ka wona va layicha va famba ku na vanhu lava tirhelaka voho I think na wa loyi a nga fona tolo ndza hi suspecta kumbe yehe hi wun'wana wa vanhu lavawa cause a hi n'wi tivi kambe lava nga yiva loko va yivise leswi swi nga ze swi endla loko swiyimo xi ku tani ntwe wun'wana mi yingisela ka ni byela ku tolo loko ni hete ku haxa a vulavula hi timhaka ta ku kun'wana ku yiviwa na swifuwo ku endliwa yini xivutiso lexi a ni lava ku kamba xona i ku ka ti-TV leti ti nga yiviwa ku na lava va nga tikumeka ku na lava nga khomiwa ku na nandzu wu nga pfuriwa ku endleka yini no aka lava va nga yiva ti-TV lava va vuye va tsutsuma va famba na tona leti ti nga kumeka ti-TV hi tetiya ta luya a nga ya a hisiwa laha xawela lowun'wana a suka a tsutsuma cause vona lava hi a va swi khomile va kumeke va swi khomile ivi va suka va tsutsuma va nghena kwala nako i problem ya ku va tsutsumile loko va nga tsutsumanga va va khoma hi community ku ri kule ngopfu so xin'wana sweswiwani vhiki reri tolweni loko nga ri tolo haseni ku dlayiwe tihomu ta nkulukumba wun'wana between xikhumba na guwela 9 va tseme 2 va dlaye 7 va tsemelela timbirhi va n'wi siyela man'ina ya tihomu ta 7 14 ya to so mi vula ku mara hi mpela munhu kambe maphorisa va le ku ndleni ka yini ka xiyimo lexi hi ku a ni ngo hi nge pfumeli ku vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni loko n'wina mi ri na xikhumba mi te i xikhumba leyi vonako ma tirhisana na maphorisa ku na vanhu lava va kombaka ku nawu wu ri loko swilo swi te tani hi tirhisana na wona maphorisa hi patrol na wona va kona everyday sweswi after loko va ta va swi vonile ku crime yi le henhla ngopfu ka ndhawu leyi kahle a hi ku lava ku teka nawu vekiwa a mavokweni Khalanga ni hlamuleni xivutiso lexi nga ku xa mi tikela ku xi hlamula loko munhu a za ku a mi chicha mbhedzi wa n'we mi tlela mara swi vula yini mara a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula muyingiseri wa mehe a mi le ka xiyimo xa kahle mhaka ya xiyimo xa ntirho loko a mi nga ri ntirhweni kwalani no vulavula na n'wina ku ri mina na Khalanga a mi ta ni hlamula hi ku hatlisa se hi marito man'wani mi vula ku leswi ya muyingiseri loyi a nga swi vula
a hentiyisi kumbexana a henteneni hi ku na ha ri hava nkarhi ni kombela ku ni mi khomisa sweswiwani mi ya ka muhumelerisi wa mina hi kuma nomboro ivi hi ta kota ku ya amahlweni hi kunguhata nongonoko lowu nga ta katsa na xiphorisa hi vona ku hi nge vi na nkarhi wo leha ke hi vulavula hi maendlelo lama hi vona ku ma nga pfuna njhani kumbe ma nga antswisiwa njhani ku ya amahlweni na khetsa swinene nkarhi wolowo n'wini no ni khetsile inkoba ta yisa mahlweni mi ngisero Munghana Lonene FM mani hi ta kombela muhumelerisi va hlayisa nomboro ya nkulukumba lava hi muhumelerisi mo teka nomboro yaleyo ku endlela leswaku hi kota ku vona ku hi nga yisa ku yini mahlweni na mhaka leyi ya ka xikhumba mhaka yikulu i ku vaaki va va na ntirhisano na maphorisa ku va na nhlayiseko hi ndlela leyi swi ta hi kota ku hi pfuna ku ya amahlweni mina na famba DJ Matt ta va ri laha a ku dzumba na mina mina na wena hi ta hlangana sweswi nga ri khale ka nongonoko lowu fanaka mundzuku loko hi ku Afrika wa vulavula kambe ke ni nga se famba yi va ni hi twa ku namuntlha ka dzumba na mina DJ Matt u hi khomele yini hey kwendle njhani la okay na hlamala ku yini ndava ni mbala xikipa xo basa a ni mene munhu wo timbalela swilo swo tshuka namuntlha ni mbala xikipa xo basa ivi DJ Matt ta mbala xikipa xo basa ivi na magayisa ra ya mbala hembe yo basa mini twa yini maja yava guys Khalanga mi pfukile hi pfukile njhani hi pfukile ni ndava mi mbala swilo swo basa loko mi ni mbala swo basa ko va ku ani mina n'we a hi koti ku vonana kahle la a mi ta swi vona ku ri a hi swo basa leswi namuntlha ni nga mbala swona leni mo vula ku ri se makula butpeta ma vona na tizini okay hi ku we kwaleyo guys ane nta teka xithombe xa mina na DJ Matt i vona ku a hi mbalanga swikipa swo basa hinkwenu na okay hi ta kota ku ahlula liya yo a na ha voni mara mina n'we ha pfumela magayi mara ha pfumela a veri magayi ta va ha voni ni vula ku ha pfumelelana ku mina ni mbalanga swo basa mzi wena mbala swo basa masiku hinkwawo na namuntlha mbale hembe yo basa ai so eta swilandzelerisi DJ Matt i ri dzumba njhani namuntlha hi kahle hi ta endla ndzavisiso ne hi ta swi no hi ta dzumba namuntlha hi ta dzumba hi ta va hi khome tiqambi leti humaka ka matiko yo hambana mara ku nga ri la Afrika-Dzonga eka siku ri namuntlha va endle swilo swin'wana swi kahle njhani mantata n'we mantata lo wa digital specialist xa hina Matimu i kwala Matimu ni kombela teka xithombe xa DJ Matt u xi veka ka wall ya Munghana Lonene i vona ku ni kanetanga ni mbala swo basa ni te n'wina a ma ha voni ku mi te magayisi mbala swo basa ni mbala swa tshuka no i hava xivalo xo tshuka magayiso mahungu a ya hela ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.